Om Swastiastu, cening bagus, lan jaga gajak bekejang, kecunduk mai sareng meme. Nah, jani meme lakar ngabe satu, ani memurde, I botol, teken, I samung. Kene kone satuane. Ka cerita, sedek dina anu, I botol ia luas ke alase. Ditu ia lakar ngalih sang. Sage tango, ada di ngehe samong menggerueng. Wow, wow. Maro motolehan ke samping, ada samong di tengah pondoke. Ditu ia metakon I botol teken I samong. Samong, apa je gawe cai di tengah ditu? Mesawut ia I samong. Wow, manusia, tolongin je icang manusia. Nih busan icang di tengah pondoke. Aduh, bangken bojok. Kaden icang tuh hara lakar ngeranangnya ngapa. Mara icang ke tengah, dapat tang menggeledak jalanane. Jani icang tuh sengidang pesu. Cai manusia, de jani tolongin je icang. Yening cai subo nyidang mesuang icang uling ke tongos kena jebak ini. Icang tu sing jelakar ngencaning cai dadi manusia miwah sesamaan cai ni mekejang. Ningah munyin isamong buku itu, I botol mula sujati ni mendalam ya isamong ani kena jebak. Ditu ia tu sing mepinah apa ane lakar dadi ange ben mak nipuane. Mare ampakange jalanange. Isamong lautan iong kecok. Wah. Nah, jani po manusia tanang tendas cai ne. Jani aget awake lakar nyidang nyarap manusia buka cai. Mau ke siapa ne ya I botol? Mih, samong. Apa rahang cai tu ni? Tu ni cai menjanji tu sing jelakar nyarap icang miwah sesamaan icangi manusia. Tu sing pesan cai bisa ngewalas pitresnan anak. Wen ya I samong mesaut. Manusia, apa orang cayan tu? Tu sing pesan icang bisa males terus-terusan anak. Dojo ican buka buron ke kene. Cai masih dadi manusia, tu sing pesan cai bisa males pitresnan anake. Nah, tegarang jani takon beburon lenan. Lening cai benah, cai rahayu, yening tusing, cai lakar cara picang. Ditu lantas ya I botol teken I samong mejalan tur nepuken ya ijaran. Teken ditu laut ia nyatu ayang seperindikan I botol teken I samong. Kene kone yo mesaut ijaran. Samong, mula benah pesan cai yening pacang nyarap to ya I manusia. Tu sing pesan ya I manusia bisa ngwales pitresnan anak. Apa buin beburon? Nih toleh icang. Ni subane icang tu buka kene. Laut icang ku tange. Melen pesan nugas icang nu bajang tur nu siteng. Sai icang tu nene ngedeng dokar. Buena ngedeng padi di masa nanake manyi. Buena tu sing jamun tu dogen sesai icang lanti gena. Ben sadanan icang tu sing man ngamah lamun apa. Iya I manusia tuah ngaleh dedaran anggon ibane dogen. Jani bener subo ibo samong cek sarap tuh amah tuh ane madani manusia. Siap ya I botol ningah ijaran ngomong ke gitu. Buin ya ajak kedua mejalan, laut ia nepukin I sampi. Samong, de jai bien mepinah, jek amah tu enggalang ya I manusia. Nih toleh icang di subane tua, icang tuah ada pe ke sodagare. Di subane icang tu sing bisa bien ngedeng tenggala, icang ku tange.
Mekelo subuh pasti cak lakar ngemasin mati. Nah, jak ni samong cek lautang amah untuk ane madan imanusa de sisa yang abede. Puin jo sekadi mekesyut kena ni ibotol ningo samping ngomong ke gitu. Ni jani buin ia mejalan tur nepukin ikedes sikap. Ditu lantas ya ibotol lang isamong nuturang seperindikane di jumah ane kena jebak isamongi entu. Ikedes sikap laut memunyi. Samong, benar subuh, ne jani lautang cek amah tu ane madan imanusa, tawang kengken. Ne icang, apa kaden pelih icangi? Minap asana nyaman-nyaman icang masih susah ngade pelih teken manusia. Jek saget icang bentetina dogen. Jek tagih mati yang dogen. Buina panak-panak icangi ane nu cenik. Jek pragat abana muleh. Boya je ngeranang pikenohnya ngapa? Piana icangi tuah anggona pelalian dogen teken ni manusia. Buina panak icangi mekelo ngemasin mati. Ulian apa? Ulian sing bangga ngamah teken ni manusia. Tuah anggona pelalian dogen. Aduh samong nyanyi cek amah to amah manusia. Mara ikedes sikap ngomong ke gitu. Isamong subuh saya gejani belakar nyarap jo ibotol. Malu samong. Ibotol buen iya ngomong kayak kene. Ni jani aleh buen abese dogen. Lan jani nanggeh tetimbangana ya ikancil kengken ya abet nih. Nya kone ya isamong ngajak ibotol ngalih ya ikancil. Di subane tepukin ya ikancil. Tur isamong lan ibotol nyato yang seperindikane. Ditu ya ikancil ngomong ke kene. Yen keto undoke sing icangi dang ngemang tetimbangan perjani. Nah, apang cang tatas nawang yen cai ajak dua cumpu lan jani ketongos cai meperkara itu nian. Icang apang nepukin seundoke uling pengawet nih. Nya kuni lantas ya ibotol teken isamong nutin munyine ikancil. Ditu lantas ia ajak ke tetelu ngojok ketongos isamong keno jebak itu nian. Kini kuni yo bien ikancil memunyi. Noh samong, ni jani cai apang nongos di tongos itu nian. Gitu masih cai manusia dije cai imaluan ngonyong nganti ada perkara ini buka jani. Nah, ditu lantas ya isamong nuturang seperindikan ia ngalih bangken bojok ke tengah umah nih. Buin ya ikancil mesahut. Nah, ibu samong jani ibu mecelap kemo ke tengah pondoke icang pang saja tatas nepukin perkara nih. Ya kone ya isamong mecelap ke pondoke entu. Maro mecelap lagotan ngenggalang ya ikancil ngubetang jelanane tur ngancing jelanane entu. Isamong ya tengkejut. Wiaden nepukin jelanane mau ubetan. Ditu ya ikancil laut ngorahin ya imanusa. Cai manusia musuh bo iba jani yang colang. Mulehang ibane, gediang ibane ulin dini. Ne jani buong cai lakar amahe ajak isamong. Buine cang mebesen. Manipuan pindah-pindahin malu iban cai ni lain lakar nulungin anak. Ede nganti cai ngemasin mati buka jani. Marani ngeh munyin ikancil buka gitu. Ngencolang ya ibotol moleh nih. Gitu masih ya ikancil kecos ninggal tongosi entu. Nah, mekelu-kelu ulian isamong tu sing ngamah-ngamah iya lantas ngemasin mati. Nah, cening ajak mekejang. Keto nyen cening yening nulungin anak lenan pinohin masih gigis. Donya nganti apa ane dadi tulungan ceningi ento nyakitin cening. Buina iraga dadi manusia ane ngelah idep. Patut iraga arse, tresna, wiaden welas asih, kapening beburon, kapening punyan-punyanan, miwah sahelenan,
sangkaning iraga sareng sami mewit saking ide Sang Hyang Widiwasa. Amun tu malu satuan memene benjang pungkur malih wawanin. Om Santi 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 Om.